Uzmate li laptop umjesto stolnog kompa, uvijek prihvaćate neke kompromise. Ja sam Mislav s Mob.hr-a, a ovo je Acer Predator. 15-inčni laptop kojemu je jedini kompromis njegova veličina. Deblji je i teži od klasičnih laptopa, ali je zato i znatno jači. Iako je primarno namijenjen gamerima i oni su ciljana publika, vjerujem da će ga poželjeti i mnogi koje igrice uopće ne zanimaju. Ovaj model pokreće jedan od najjačih Intelovih Skylake procesora za laptope, znači ne potpuno mobilna inačica, ali ne i ona punokrvna desktop varijanta. To je i trenutno jedna od najjačih GeForce grafičkih kartica. Ovo je desktop grafička kartica s 8 GB VDDR RAM-a i onim Nvidia G-Syncom i ne znam čime sve ne još. Imamo i 32 GB RAM-a, odnosno 4 keksa po 8 GB. Tako da, ako vam je ovo malo, možete dodati i više, naravno. Tu je i 250 GB M2 SSD, znači onaj ultra brzi zašarapljen direktno na matično na PCI Express slot. Kao i jedan hard disk od 1 TB, i to onog, ajmo reći, malo bržeg na 7200 RPM-a. Naravno, imamo i odličan Full HD zaslon, a po vašoj želji možete uzeti i onaj model s 4K zaslonom. No sve je to pusto nabranje specifikacija. Šta ovaj laptop ima da ga nemaju neki drugi? Pa, dosta toga zapravo. Krenimo nekim redom. Dizajn je naravno svemirski. Kućište je izrađeno od matirane plastike koja izgleda fenomenalno prva 2 dana, dok se ne počne skupljati prašina. Srećom, barem se lako može obrisati. Ledice su postavljene svuda okolo naokolo, od poleđine i Predator loga do tipkovnice i jasno označenih tipki za gaming, ovih nekoliko programabilnih tipki, ove za uključivanje, pa čak i obruba touchpada. Rešetke hladnjaka i zvučnika su također nabirano gamerskog izgleda, kao i ove ljuskice ispod panti zaslona, ali čak i otvor za subwoofer koji se nalazi na donjem dijelu laptopa. Zvučnici su usputno dovoljno glasni, stvarno vrlo dobri i generalno mislim da niko neće imati zamjerke jer ipak radi se o zvučnicima u laptopu. Tu je i najkorisniji optički pogon kojega sam do sad vidio u jednom laptopu. A zašto najkorisniji? Pa zato što ga možete vrlo lako izvoditi i umjesto njega umetnuti dodatni ventilator. A ventilatori su na ovom Aceru fantastični. Već sam zadnji put u recenziji Nitra rekao koliko sam ostao zapravo oduševljen ventilatorima. Mislim, to je jedna tako naizgled nebitna stvar, ali bez njih ne bi apsolutno ništa mogli na laptopu. Odlično drže laptop hladnim i generalno su nečujni u normalnom radu. To je, mislim, stvarno je ono čudo. Tek kad se upregnu na neki 100% snage, što možete napraviti jednostavnim pritiskom na ovu tipku, onda ih stvarno čujete i osjetite koliko su snažni. Ovom prvom najvećom regulirate set postavki ovih preostalih 5 tipki. U zadanom načinu, prva tipka mijenja režim rada grafičkih kartica, tako da možete forsirati korištenje desktop grafike ili pustiti laptop da sam koristi po potrebi koja mu treba. Druga tipka će onemogućiti korištenje funkcijskih tipki, tako da i greškom ne pritisnete i izađete u Windowse dok igrate vašu omiljenu pucačinu ili nešto slično. Treća je naravno za režim rada ventilatora, četvrta podešava ekvalizar, a peta otvara takozvani game bar. Ima tu još jedna mala koja će onemogućiti touchpad da slučajno dlanom ne pomaknete nišan z glave protivnika, ali džaba sve te tipke ako performanse nisu na nivou. Za potrebe testiranja pokušao sam urediti 7-minutni 4K video u Premieru, istovremeno s upaljenim Photoshopom, Auditionom, After Effectsom i Chromom dok je svirala neka muzika i sve uspio prožvakati ono bez greške. S obzirom da igrice stvarno ne igram ne da ih ne igram često, nego ih ne igram uopće. Uopće nisam znao što bi testirao, pa sam malo raspitao. Uglavnom, skinuo sam par najpopularnijih ovih naslova. Znači, sve postavke sam odvrnuo do kraja. Znači, max. Šta je god moglo ići do kraja, to je išlo do kraja. Uz Full HD rezoluciju. Definitivno najpopularniji Minecraft bio je ipak prevelik izazov, pa sam ga elegantno preskočio i krenuo s GTA 5. Uspio sam odigrati solidnih pola sata prije nego je rođak preuzeo ulogu šofera i oteo mi laptop na narednih 6 dana.
Srećom zabilježeni rezultati kažu da se u navedenim uvjetima broj FPS-a kreće oko 60, što je sasvim solidno. Još jedan često spominjani naslov je Witcher 3, a Predator ga je gazio sa konstantnih 60 FPS-a na ono ultra, sve ono postavke kao što sam rekao. Žao mi je što nisam uspio nabaviti još možda CSGO, ali mislim da nema smisla jer ona uopće nije toliko zahtjevna, tako da bi ono prožvakao kao Tetris. Čak i nakon 5 sati uzastopnog igranja, temperature procesora nisu prešle 85 stupnjeva, a grafičke 65. I to je bez dodatnog ventilatora. S dodatnim ventilatorom, kojeg ubacite umjesto optičkog pogona, temperature će biti niže za još nekih stupanj do 2, ovisno o igrici i naravno uvjetima. A ako pri ruci imate neko najobičnije postolje ili ovako nešto, računajte na još koji stupanj dolje, a to je stvarno i više nego pristojno. Što se dosadnijeg dijela tiče, portova ima ko u priči. S lijeve strane utor za SD kartice, odvojeni jackovi za slušalice i mikrofon, što volim, 2 USB porta kao i ovaj za punjač. Stražnja strana ostala je prazna kao i prednja, tako da je ostatak na desnoj strani. Pa tu imamo jedan Thunderbolt USB-C port, još 2 normalna USB-a, HDMI, display i LAN port. A ima tu i ovaj Kensington lock kojeg još nisam uspio pronaći u uporabi, ali neka, bitno da je tu. I ne, ovaj USB-C port ne znači da ćete moći spojiti punjač od mobitela u njega, znači nije on to MacBook da ćete ga puniti preko powerbanka ili nešto slično. Gle, probao sam, znači ne ide. Ciglica za punjenje je 230 W i teška skoro 60 deka. Uz laptop koji je težak 3,5 kg i pretpostavku da ćete u ruksak ubaciti možda miš, slušalice, punjač za smartphone, eventualno neki powerbank ili eksterni hard, bez vode, čokolade, soka i sličnih gluposti jer to ne ide u istu torbu s tehnologijom. Vaš ruksak će biti težak oko 10 kg, što je solidnih 50% više nego što bi težio da koristite neki normalni laptop od 2 kg kao što je ovaj moj. To duše nije uopće toliko loše jer dobivate besplatnu teretanu svaki put kad idete negdje na put. U slučaju da idete negdje u prirodu i želite zaigrati nešto, ne znam zašto, ali recimo da hoćete, baterija će vas poslužiti oko nekih sat vremena. Ako uređujete neki, ajmo reći, video i radite istovremeno u Photoshopu, baterija će vas poslužiti možda nekih sat i pol, možda 2. Za gledanje filmova poslužit će vas solidnih 4 sata, a to je za jedan ovakav laptop, mislim, sasvim solidno. Očekujete li od Ferrarija da troši 5 litara na otvorenoj cesti samo zato što ne idete brzo? Naravno da ne. No što god radili na njemu, bilo da se radi o tipkanju dužih tekstova, klasičnom surfanju internetom ili bilo čemu, sve će biti gušt. Definitivno bi tipkovnica mogla imati malo duži hod i ovaj rub bi mogao biti zaobljeniji, ali barem nema nekog uvijanja. Sve je čvrsto bez obzira na plastiku koju osobno preferiram ispred hladnog aluminija. Volio bih i kad bi imao pokraj svih ledica još pokoju kao indikator za uključen caps lock ili num lock. Ili da je ovaj Predator logo blago svijetli, mislim, bila bi fora, jel ono. Ali Predator ima toliko dobrih stvari da mu je ove neke teško zamjeriti. Od odličnog zaslona i vrhunskih performansi, odličnog 3,5 mm izlaza za slušalice, ali i odličnih zvučnika. Pažnje je uloženo i u najsitnije detalje, od odlično riješene mrežne kartice i antena za Wi-Fi, kao i softverskih dodataka koji jednostavno mogu ograničiti internet za svaku aplikaciju posebno, pa sve do ventilatora koje čak možete i nadograditi. Mogao bih pričati stvarno još jedno dobrih pola sata o svemu što ovaj laptop ima i koliko je dobar, ali koliko bi natrala recenzija. Mislim, da imam 2000 eura viška, vjerojatno bi ga kupio. S obzirom da nemam, morat ću se utješiti da je puno bolji jer je lakši i mogu ga lakše prenijeti i da, bolji je, bijeli je. I eto, toliko od mene za nas i vidimo se idući put.